Fid-diskors tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, il-Prim Ministru Joseph Muscat wassal messaġġ b'saħħtu dwar l-għaqda globali. Advocating a global approach does not mean loving your country less than others. It means that working together makes it less likely that a might is right doctrine will prevail. Il-Prim Ministru qal lill-Assembleja Ġenerali li hija inkwetanti li hemm pajjiżi li minn għalihom li se jsolvu problemi globali b'soluzzjonijiet lokali. Local solutions breed global problems, which then manifest themselves with devastating results. From the use of plastics, which are polluting our seas, to the point that they are killing our sea life, to the mass migration and the effect of displacement on both migrants and host societies, where there are vulnerable people on both sides. Dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru qal li minħabba l-pożizzjoni ġeografika ta' pajjiżna, Malti la taffaċċja din il-problema ferm qabel ma bdiet tiddomina fuq il-midja internazzjonali. U rimarka li minkejja li l-vjaġġi bl-immigranti naqsu, it-ħassib fost il-komunità lokali żdied, hekk kif ħafna jħossu li l-komunità internazzjonali naqset milli tipprovdi soluzzjonijiet. Most importantly, we can, together, stop these people from profiting from a practice that had often resulted in the death of so many innocent people. Hawnhekk, il-Prim Ministru sostna li Malta dejjem onorat il-konvenzjonijiet marittimi internazzjonali, madankollu qal li pajjiżna jistenna l-istess mill-partijiet l-oħra kollha. This is also true for Malta's disembarkation policy, which has been consistent and clear. And we expect others, not only states, but also non-state actors involved to abide by international rules. U spjega li minħabba l-aġir illegali ta' wħud, Malta kellha tingħaqad ma' stati oħra biex ġew solvuti numru ta' kriżijiet umanitarji. Il-Prim Ministru issa kif narrativi b'fatti żbaljati jew qarrieqa waslu għall riżultati fl-istorja u żieda fin-nazzjonaliżmu tista' terġa' twassal għal dan. Dr. Muscat kellem ukoll dwar l-avvanzi li sar fit-teknoloġija diġitali u kif dawn ukoll jistgħu jagħtu kontribut għal numru ta' problemi. U spjega li Malta tkun minn ta' quddiem biex tirregolarizza ruħha għal dawn it-teknoloġiji, fosthom il-blockchain. Joseph Muscat għala id-diskors tiegħu b'messaġġ pożittiv fejn sostna kif permezz ta' dialogu il-komunità internazzjonali tista' teleb numru ta' sfidi. This forum shows that we stand to gain through dialogue and cooperation, which will always triumph over division and self-absorption. Because in unity, we do and we can have hope. Thank you very much.